Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Fajr. Ada Maci Rukiah di Malaysia, tetangganya Maci Ramla Abdullah di Malaysia juga. Silakan. Tak nampak Ustaz? Tak nampak? Oh, belum nampak. Okey, sudah. Okey. Astagfirullahaladzim. Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana Ya. bismillahnya Ustaz? Oh iya. Ya, bismillah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Wal fajr. wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Fajr. Wal fajr. Wal fajr. Jangan wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Kemudian walayalin asr. walayalin ashar. Walayalin asr. Walayalin ashar. Kemudian wasaf'i wal wat. wasyaf'i wal watar. Walaili iza wasyaf'i wal watar. Walaili idha yasar. hal fi zalika. Ini diulang lagi, walailinya belum bagus. Walaili idha yasar. Walaili iza yashar. Yasar, jangan yasar. 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 Walaili idha yasar. Yasar. Kemudian. Hal fi zalika. Hal. Kenapa jadi hal? Hal. Oh. Hal. Hal. Bukan hal. 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 Hal fi zalika kasamul. Kosamul. Kasamul. Kasamul. Kebalik. Yang harusnya ha jadi ho. Ho jadi ha ini. Dulu Karamlah begini tapi sekarang enggak. Ini ha. Ini ko. Jangan ketuker. Ha dibaca hol. Jangan hol. Itu hal. Yuk. Hal fi zalika kasamul. Kosamul. Ini ko. Kosamul. Kosamul lizi hijr gitu. Hijr, pager, hijr. Wakaf isyarah namanya. Hal fida. Ya hol. Hal jangan hol. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika kasamul aja. Qasamul. Sarafirullah ya Allah ya Tuhan. Hal fi dzalika qasamul, jangan kasamul ya. Jangan kebalik-balik. Huruf itu ada yang bunyi O, ada yang bunyi A, jangan kebalik-balik. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Iya, bagus. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kemudian alam tara taro, jangan toro. Jangan ketuker-tuker. Jangan alam toro. Yang O dibaca A dibaca O, jangan ketuker. Yang O yang ro-nya taro, jangan toro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam tara kaifa fa'ala
rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ain. Bi'ad. Kemudian. Ad. Irama zatil. Pendek maknya, yang panjang daknya. Iromaza, yang panjang daknya. Ada hijau tuh. Irama zatil imad. Iromazatil imad. Bagus. Kemudian. Lati Ini lam. kalau kayak gini dibaca A, ini A-nya alati. Ada kuningnya Ustaz. Ye Ustaz. Allati lam yuhaq Kok yuhok? misluha Yukhlak. yuhlak. Allati lam Allati yukhlaq. lam yuhlak misluha fil bilad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kemudian. Wa samudal ladzina najabu. Jangan najabu, gambung. Wa samudal ladzina jangan najabu, nanti artinya lain ya. Wa samudal ladzina Jabus sakhra. Ya busahra. Wa samudal ladzi jabus. Nanya ketinggalan. Wa samudal ladzina, nanya ketinggalan. Nangis nanti, jangan tinggalin. Wa samudal ladzi najabah. Jabus sakhra. Jabus sahra bil wad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Coba diulang lagi. Wa samudul ladzi. Wa samudal, jangan wa samudul. Gimana ini teh? Wa samudal. Tiga wa samudul, wa samudal. Wa samudal ladzina najabas. Astagfirullahaladzim, bukan. Dengerin ya. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad gitu. Bismillah. Wasamudul dallazi. Kenapa jadi wasamudul? Wasamudal. Wasamudal lazina jabas. Jabus. Kenapa jadi jabas? Ini doma. Doma ketukar patah ketukar. Ini jabus. Ayo lagi. Tenang. Kenapa pula pikiran macam ni? Wasamudal lazina jabus sahra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Coba lagi. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad. Pendek. Sahra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Diulang-ulang ya, belum bagus tuh. Wa fir'aun nazil autad. Wa fir'aun nazil autad. Kemudian bagus.
Alladzi. Ini A ya. Selalu kalau gini A dibaca alladzi. Yang kuningnya dibaca A. Alladzi. Allazina taghaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Kemudian Fa'aksaru fihal fasad. فأكثروا فيها الفساد. Kemudian Fasabba fasabba alaihim fasabba alaihim rabbuka sauta Tanya azab. pendek. Sautu adab. Azab. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Fasabba alaihim rabbuka sautu adab. Kemudian Inna rabbaka labil mirsad. mirsad, jangan mirsad, mirsad. Oh. Jangan mirsad. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad. Inna Mirsad. rabbaka labil mirsad. Jangan mirsad ya, mirsad. Insya Allah Ustaz. Ulang lagi, coba ulang lagi. Inna rabbaka labal marsad. Labal labil. Ini barisnya di bawah. Inna rabbika labil. Inna rabbaka. Inna rabbaka labil. Kanya pendek. Inna rabbaka labil. Inna rabbaka labil. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Terus. Wa ammal insanu iza mabtalahu. Wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuh. Iya. Rabbuhu ditak sambungin. Rabbuhu fa'akramah. Fa'akramahu nya dibaca tuh. Fa'akramahu wa na'amahu. Iya, wa na'amahu fayaqulu rabbi. Pendek. Fayaqulu rabbi. Fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Diulang ya, dilatih-latih terus. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi. Pendek. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi
ahanan. Coba lagi. Fayaqulu rabbi. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian. Kalla balla tu'rimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kemudian. Wala tuha. Wala Mana tuh? Tak, jangan tuh. Wala tahadduna. Bukan tuh, tak. Wala tahafuna Du, ala. tahaddu bukan tahasu, tahaddu. Dod itu. Wala tahadduna. Wala Tak, jangan to, tak dulu. Wala Ta. tahadduna. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kemudian. Wa ta'kulunal turasa. Wa ta'kulunat turasa. Masuk. Wa ta'kulunat. Wa ta'kulunat. Oh, ada sabdu. Sabdu ada, iya. Wa Wa ta'kulunat. Wa ta'kulunat turasa aklam. Tanya pendek. Wa ta'kulunat turasa aklan lamma. Wa ta'kulunat turasa aklam Lamma. Wa ta'kulunat turasa aklan lamma. Coba lagi. wa ta'kulunat turasa aklam Aklal. lamma. Wa ta'kulunat turasa aklan lamma. Coba lagi. Wa ta'kulunat turasa aklan lamma. Wa ta'kulunat turasa aklan lamma. Kemudian. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Coba lagi. Wa tuhibbunal mala hubban. Mala. Wa tuhibbunal mala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala. Lanya pendek. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Coba lagi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hubban. Tanwin ketemu jim. Ikhfa. Hubban. Bang. Wa tuhibbunal mala hubal dari mana lamnya? Nggak ada hubal, hubang. Wa tuhibbunal mala hubang jamma. Coba.
jamma. Coba Wa lagi. tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian. Kalla iza dukkatil ardu zakkan zakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Coba lagi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Dakang, jangan jadi dakang, jangan dakan. Ikhfa. Dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Kemudian Wajah rabbika wajah arabuka. Kenapa jadi robika? Nggak tahu tandanya ya ini. Ini kan doma. Kenapa jadi robika? Robuka. Wajah rabbuka. Wajah rabbuka wal malaku. Wal malaku pendek. Wal malaku saffam saffa. Wajah rabbuka wal malaku soffa soffa. Coba lagi. Wajah rabbuka wal malaku saffam. Pendek. Wal malaku sofang, jangan sapang, sofang. Yang O jadi A jadi O. Gitu. Wajah rabbuka wal Pendek. malaku. Wajah rabbuka. Wajah rabbuka. Wajah rabbuka wal malaku. Wal malaku Soffan. Soffan soffa. Soffan. Soffa. Wajah rabbuka wal malaku soffan. Soffa. Wajah rabbuka. Terus waji'a. Nanti dilatih lagi ya. Waji'a yauma izin. Yauma iz. Bibahat. Waji bukan wajah ini mah waji. Waji'a yauma idim bi jahannama. Waji'a yauma izin bi jahannama yauma izin yatazakkarun. Yatadakkar. Kalau kenapa jangan dibaca yatadakkar kalau berhenti yatadakkar gitu ya. Kalau berhenti ujungnya jangan dibaca. Lepas sambung mana Ustaz yauma izin? Yatadakkarul. Yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yatazakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Yatazakkarul insanu wa anna lahuz zikra. Iya. Waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadzakkar.
Yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Kemudian yaqulu. Yaqulu ya Salah, punya panjang. Yaqulu yang Yaqulu panjang nih, hijau-hijau nih. Yaqulu ya Donya lay pendek, yang panjang nih. Yang panjang nih, Yaqul. panjang, panjang, panjang. Panjang. Itu yang ada hijau itu panjang. Yang hitam pendek. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Iya Ustaz. Astagfirullahalazim. Yaqulu ya lay Lonya pendek. Yaqulu ya laitani qaddamat Kodam tuh, bukan kodamat. Kodam tuh. qaddamtu Tuhnya li pendek. Kodam tuh lihayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu lil Tuhnya hayati. pendek. Kenapa jadi ada lil? Dengerin ya. Baik-baik. Iyati. Ya Dengerin. Ustaz dengar. Ya. Kayak Ajijah belajarnya. Sabar. Harus sabar ibunya ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati gitu Bu ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li Lihaya, hayatani hanya pendek, lihaya. lihayati. Ah gitu coba lagi. Udah bagus tuh pintar. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Jangan lihiyati, lihayati. Lihaya. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Coba lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu Tuhnya pendek. lihaya. Qaddamtu liha. Qaddamtu lihayati. Hanya pendek. Qaddamtu lihayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Kemudian fayauma idin. Fayauma izin la yu'azzibu azabahu. Fayauma idin. Fayauma idin la yu'azzibu azabahu ahad. fayauma idin la yu'adzibu azabahu ahad. Coba lagi. Fayauma izin la yu'azzibu azabahu. La yu'adzibu azab, bunyinya pendek. Bunyinya pendek. La yu'adzibu azab. La yu'azzibu azabahu ahad. Fayauma idin la yu'adzibu azabahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Wala yusiku, wasakunya pendek. Wala yusiku. Wala yusiku. Wala yusiku
yusiku wasaqahu Wasaqahu kahu wae. Wasaqahu kok. Wala yusiku wasaqahu ahad. wala yuthiqu wasaqahu ahad. Kemudian Ya ayyuhan mana sebutkan ayuhan. Ya ayyatuhan. Oh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatu. Pendek. Ya ayyatuhan. Ya ayyatuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian. Raji'i. Bukan roji'i. Ini barisnya di bawah ini. Ini fil amar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan. Rabbiki bukan rabbika. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Pendek. Ila rabbiki pendek. Irji'i ila rabbika Rabbiki. Rabbiki ki. Bukan ka. Rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian fadkhuli. Fadhuli fi ibadi. Salah. Cuman Ustaz. Fadkhuli fi ibadi. Fadhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Lagi. Ibadi. Fadhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadhuli jannati. Nah ini tolong udah bagus tuh, tinggal dihafal-hafal ya, diulang lagi kayak Ajija nanti pinter seperti Ajija. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Ini dah lama sangat 2 bulan lagi, 2 bulan masuk 3 bulan Ustaz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf Ustaz menyusahkan.